en garti lefol men ɗimmol eɗen goni e hoore biir ɗiɗo lewru wiyeteɗo siilo ɗo e leydi Paris. Min calmini ha joni lawol gongol ko wona ɗum ko en mbi Yuusuf resi oɗo debbo biyeteɗo Zalikha walla Zulaykha fof ne sella caggal mayde lamɗo woni desnoɗo Zulaykha o resti oɗo Zulaykha o tawi Zulaykha ko mbobiri meeɗa yettede nde o naati Zulaykha tan o heɓiti o wi alaysa hada khayran mimma kunti turidina beele laataki ɗum ɗo ɓuri moƴƴude e an ko jinnoɗa hakkude men ko qalat lahu ayyuha siddiq o wi hehema gonɗo o wi noon Yuusuf oto ñiŋiram ɗum ɗo sabi fa inni kuntu imra'atun hasana na'ima kama tara wa kana sahibi la ya'ti nisa wa kunta kama ja'alaka Allahu fi husnika fa ghalabatni nafsi wa asamaka Allah. Ma Yuusuf min komi debbo mo ganduɗa mbeɗo yooɗi mbeɗo neemi no jiiruɗa ni kono gondiɗamo gorko desnoɗo mi o arata e rewɓe o yettata ko rewɓe o wawa te kadi an wo kunta kama ja'alaka Allah a laatima no Allah waɗma ni ɗam ɗo jonɗam ɓerdam fooli kam donkumi wawde muñji mbimi mami yettoma tan kono noon Allah renma an waɗi fa wajadaha Yuusuf azra Yuusuf tawimo ko bombiri o meeɗa yiyeede woni fa asabaha Yuusuf yettodiri e makko fa waladat lahu waladayni dhakarayni afrathim wa misha wa bintan wahidatan wasmuha rahma o jibinani Yuusuf ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe e ɓiɗɗo goto debbo ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe ɓe hen goto wiyete ko afrathim goɗɗo wiyete ko maysha ɓiɗɗo debbo o inde makko wiyete ko rahmat ay rahmata oɗo ko oɗo woni cuddiɗo annabi ayyuba alayhi salam annabi ayyuba cuddiɗo mum moƴƴo kaaleteɗo ko ɓi annabi Yuusuf mo ganduɗa ko Zulaykha jibini on ɗon ɓiɗɗo o jibdini ɗum kanko annabi Yuusuf. Alhamdulillah annabi Yuusuf mbiɗen cuddiɗo makko o wiyete ko rahmat biyeteɗo ko moƴƴo o jogino ko ɗiɗo nde o rafi cattuɗo hen debbo goto yehi debbo keddinoɗo on rahmat oɗo ko ɓi annabi Yuusuf. Alhamdulillah oɗo noon biyeteɗo maysha ɗi Yuusuf hen goto e ɓiɓɓe makko worɓe biyeteɗo maysha o ko mamum biyeteɗo Yuushi bunnun woni annabi Musa ene jogino almudo no wi Yuushi mo lomtimo e aduna o on ɗon ko mamum oɗo gorko biyeteɗo Misha o on ko mamum Yuushi bunnun Yuusuf darni e leydi Misra nunɗal ko wiyete worɓe ko fof jiɗimo ko wiyete rewɓe ko fof jiɗimo kanko aɗo Yuusuf wa qama fi Misra al-adl wa ahabbahu ar-rijal wan-nisa falamma ta'anna Yuusuf fi mulkihi dabbara fi jam'i at-ta'am nden Yuusuf hankadi jooɗima e laamu o heɓidima e laamu he o fewji ñaɓɓe ko ɓuri yodde e pewnugol o mahi saneji o mahi cuuɗi kewɗi o rendini hen ñaɓɓe kewɗe wonande duuɓi kokke jogorde aroyde kanko annabi Yuusuf o nafɗi jawdi eno sharia yamiri ndeysan caggal ɗum duuɓi kokke naato yi hankadin kulol ari sattede ari ndeysan hankadin goto fof o ƴama hoore muɗum ayi ndeysan hankadin yimɓe ñamanno ñalawma fof ko laabi tati batti ñamde ñalawma fof ko laabu gotol ayi nde yuuɓi kokke naati nde heege nge hankadi nde jaggi yimɓe ɓe adi heɓede heege nge fof ko laaɓɗo leydi ndi
laamɗo leydi ndi fof adi heɓede heege waɗi omo lelino ha jamma jengi hakkude jamma feccere jamma kanko laamɗo o yimmi tan o noddi Yuusuf o ya Yuusuf aljuu'ul juu'u o nele Yuusuf ari o wi heege koye heyɗi kanko o wiyani o heyɗi ni o wi heege koye heyɗi fa qala Yuusuf heɓɓiri wimo ɗum ɗo ko sangaji kokke ɗe mbino mami ɗe ko ɗin gari ɗo henna waɗi laamɗo halki koye hitande adide e duuɓi kokke ɗi ndeysan waɗi hankadin yimɓe misra ene jaaha ene cooda ñamɗe e Yuusuf hankadi ñamde fof woni ko Yuusuf misra e dendagal ko taari misra fof ñamde woni tan ko to Yuusuf ñamde ala bange goɗɗo ɗum waɗi hitande adine nde Yuusuf yeeyiɓe ñabɓe kaalisaji mabɓe eɓe joguino kaalisaji fof eɓe mofti ɓe jaltini ɓe coodoy ñamɓe wodi nden ɗon hitande hade mayre mayde ko wiyete haalis ko e mbuuɗugal heddaki e jungo hay goto so wona fof Yuusuf jaggi o yeeyiɓe ñabɓe ɓe ñaami hitande ɗimmire ari ɓe ngala haalis ɓe gaddi ko cuɗaji mabɓe e kanŋeji mabɓe Yuusuf yeeyiriɓe koɓe ñaami heddaki e leydi misra he e jungo neɗɗo ko wiyete kanŋe walla cuɗari so wona fof ɓe gaddi to Yuusuf ɓe jebbilani ɗum o yeeyiɓe koɓe ñaami hitande tataɓire Yuusuf yeeyiɓe koɓe ñaami ɓe gaddi ko daabeje mabɓe e jahori mabɓe ko wayno beyi e baali e nayyi e ko nandi hen heddaki e daaba e jahori e leydi he so wona fof Yuusuf jeeyi ɗum e nder hitande tataɓire he Allah waɗi hitande nayiɓire ari kala joguinoɗo ko halfi ko faati e neɗɗo jomum addat wiya aha nda oɗo yeeyam ko ñammi nden noon hitande heddaki e jungo neɗɗo ko wiyete kalfaɗo ni gorko mum ni debbo muɗum fof Yuusuf hefti e raɓɓiɗinde haala ka tan e raɓɓiɗinde haala ka ha ñalawma cakki ha hitande sakkitinde nde ɓe pelliti addude ko koye mabɓe caggal ɗum ɓe gadde ko ɓiɓɓe mabɓe nda ɓiyam neni yeeyam ko ñammi mi ala ko ñammi ɓiɗɗo o nawa ɓiɗɗo o nawe o hokke ko ñammi ha hitande sakkitinde jomum ar wiye yeyi Yuusuf mboɗon mi addi hooram nawam dokkami ko ñammi hankadi ala keddiɗo so wona kamɓe fof ɓe gonti jiyaɓe ɗo Yuusuf ɗo aduna o fof ayi no Allah waɗirani Yuusuf hay goto heddaki e misra ne woni dimo ala fof wonti jiyaɓe Yuusuf woni fasaru jami'an abidan li Yuusuf alayhi salam kamɓe fof ɓe goni mana maccuɓe Yuusuf ɓe goni horɓe Yuusuf hankadi goto woni biyeteɗo ko dimo woni Yuusuf heddiɓe misra fof e goto hen wona dimo fof wonti jeenteri Yuusuf woni misra naɓe fof keɓɓiti kamɓe fof ɓe daari Yuusuf ɓe mbi fa qala ahlu misra ma ra'aynaka al-yawmi milkan ajal wala a'zamu min Yuusuf ɓe mbi minen min meeɗa yiide min jiyani no oɗo ñalawma ni nguɗo laamu mangu no ngu mawniri ni min jiyani laamu ɓurgu mawnude e laamu Yuusuf oɗo ñalawma waɗi Yuusuf heɓɓitina haalda e laamɗo o Yuusuf wimo kayfa ra'ayta suna allahi bi holno jiiruɗa golle Allah ɗe Allah waɗanimi ɗe to Allah darnimi ɗo golle ɗe o waɗanimi ɗe holno jiiruɗare laamɗo o heɓɓiti wi ar ra'ayuka wa nahnu laka tabi'un yiyande kay ko yiyandema minen kay komin rewɓe ma tan ɗum kuccinɗa min fof min kucca to nawɗa min fof min jaaha laamɗo o haali ka ɗo haala
ndeysan lamɗo hankadin jebbilima alay sago noon kono noon ndeysan ɗo tan o ƴetti laamu ngu o rutti e lamɗo o kono serani ayi ɗeɗo gueɗe foof nde ɗe gollata nde Yuusuf ene nodda lamɗo o fewde e l'islam ha lamɗo o gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala nde lamɗo o gonɗinde hatta aslama kono huwa wa kathiru minan nas hewɓe yimɓe nde lamɗo o naati l'islam tan kañumen ne naati l'islam kono lamɗo o maayi koye gurdam annabi Yuusuf kono noon so tawi ko Aziz woni desnoɗo Zulaykha o eyyi on kam ñiiɓani wonde o woni l'islam yanke ñiiɓa ɗum ñiiɓani ɗum ñiiɓani wonde o woni l'islam yanke eyyi ɗum kam ñiiɓani ɗum haalaka hay sinno o yeddi allaji mabɓe ɗi o heɓani wonde l'islam yanke e ko feeñi kanko lamɗo o e desnoɗo Zulaykha e ɗum kam laaɓani e deftere he ndeysan Yuusuf resi Zulaykha ndeysan caggal nde Zulaykha waasi ko jogino haalaɓe ceer Zulaykha wumi guite mum jiyata sababu nde bojji mum kewɗi omo waya e Yuusuf yidde makko Yuusuf jaggimo omo waya ɗum ha o natti yiide o natti faalede jewti ha jawdi makko foof yeehi kala ko jogino ko laamino o yaafimo ɗum so tawi mo jogino maccuɓe walla holɓe o wi ɗumen mi ɗacciti on jeehe ndeysan Yuusuf kala yontere ene waɗɗo mbaɗɗanteji muɗum ene yaha caggal leydi ene yaha nokkuji goɗɗi on sahane wirto Zulaykha ne yaha ene membiɗo e beddaji ndeysan ha hen gotol tan Yuusuf waɗɗima mbaɗɗanteji muɗum ari darima ene haalde population on saharan kanko Zulaykha kalten ɗo ko woni sababu Yuusuf yiifdemo Yuusuf yejjitimo ni e on ɗon saaha nde wonno waɗi duuɓi sappo pawɗi ha heewi ɓe jiidirani hay ko Yuusuf yetti kaso ko duuɓi ɗiɗo pop kanko Yuusuf ɓe jiidirani on saaha noon Yuusuf dari saaha gorna haalde population o wulli o noddi sawtu makko towɗo kanko oɗo Zulaykha fanadat bi a'la sawtiha subhana man ja'ala al muluka abidan anani kaɗo haala o wi jo so senare wodani on battowo lamɗo ko maccuɗo kono noon o watti ɗum bi ma'asiyatihim sababu nde goofi mabɓe so senare kadi wodani on battowo lamɓe on battowo maccuɓe gonta lamɓe wa ja'ala al muluka walla wa ja'ala al abida mulukan bi ta'atihim sabi ɗoftade mumen yo tan kaɗo haala o subhana man ja'ala al muluka abidan bi ma'asiyatihim wa ja'ala al abidu mulukan bi ta'atihim anani kaɗo haala senare wodani on battuɗo lamɓe gonti maccuɓe sababu nde goofi mumen senare wodani on battuɗo maccuɓe ko lamɓe sababu nde ɗoftare mumen waɗi Yuusuf heɓiri wi ma hadihi holi oɗo debbo waɗi Yuusuf yamiri yo adde ko ɗo Yuusuf fuɗɗi andudemo o woyi bo cattuɗi waɗi Yuusuf noddimo fewde dewgal kono noon Yuusuf ɗum alano e muɗum ala ko Allah neli malayika yo Yuusuf resmo nde wonno kanko mi haalanima ko Yuusuf woni sababu ardemo e Misra ko ni noon Allah haajirno Allah na haaji yo Yuusuf fewno e Misra debbo o ɓe jiidiri gila debbo o yahani Misra taw koye dow koyɗol nde o haaldata Yuusuf wi min gonmi ko Misra te Yuusuf wonani Misra kono Allah ne muuyi nelde Yuusuf yo fewno e Misra o ari o faji toon Yuusuf alay sago noon woɗo ɗo o yowi wonde ko debbo lamɗo kono lamɗo meeɗa yettade mo Allah ne hiranamo Yuusuf omo faadi Yuusuf ha ara ko mawnini Yuusuf ko fof ko ɗum duɗi ko fof ko Yuusuf resatamo ɗum kadi ko haalan juutka en gari ha ɗo Yuusuf resimo Yuusuf humanama e makko ɗon tan Yuusuf dari ene duwo ene watta mo cukalel ha haala ka rabɓiɗe tan
o wonti sagata debbo jaaro duuɓi capantati ɗum waɗi fa sala llahu taala an yuida laha shababiha wa jamaliha. Allah Yuusuf ñaagi Allah nde Allah ruttata e makko cagatagal makko, Allah rutta e makko jondam makko, wo basariha e gite ɗene kayne o ñaagi Allah yo Allah artiran mo gite makko ɗe. fa raddallahu alayha dhalika, Allah rutti e makko dendagal ko Yuusuf duwi ko, hatta aadat ahsanu ma kanat yawmi rawadatuhu ikraman lahu alayhi salam ha Allah rutti e makko dendagal ko haala ɗo ko, ha rutti e makko ko ɓuri yodde e ko ɓuri ngarɗude e ko wonno ko sahande o ɗaɓɓar Yuusuf nde jondam o joginoɗam, Allah rutti e makko jondam ɓurɗam ɗam ɗon jondam. ɗum woni Yuusuf jotodiri e makko ɗo Yuusuf jotodiri e makko ɗo, alhamdulillah tawimo kanko, alhamdulillah ko mbobiri hay goto meeɗa yettade mo. on saha fa aasha fi argadi ishin, kamɓe ɗiɗo ɓe nguuri ko ɓuri welde e ngurdam, o tawi noon Yuusuf ene jogui debbo goɗɗo. ɗum waɗi habrama Allah subhanahu wa taala werli e ɓerde Yuusuf yidde oɗo Zulaykha cowanɗe ko ɓuri ko laatino ko woni e ɓerde makko ko. ndeysan on saha noon Zulaykha kañum wayno dumtinaɗo Yuusuf ni, o yiɗi hankadin wattude rewde Allah hankadin, saabu ko yi ko alay sago o rewa Allah. ɗum waɗi Yuusuf heɓiri ɗum e saha goto, wahidu min al ayyam ma sha'nuki la tuhibbini kama kunti awwalu marra, o yimi an kam hol fiyako ma, an de a yiɗa kam joni hono laatironɗa e arwande lawol, atana no jiɗirɗami ni wona noon jiɗirɗa kam joni. Zulaykha heɓɓiti wimo aha ko gonga, kono wona mi yiɗama, aha wona mi yiɗama, ay lamma zuktu mahabbatallahi shaghalani dhalika an kulli shay, nden mi meeɗi tan yidde Allah nde sohlini kam ga kala hunde hankadin, nden mi andano ɗum, joni noon mi meeɗi gilli Allah jettimami, ɗum waɗi sohlini kam hunde foof, hay an hoorema ɗum sohlini kam gama hankadin mboɗo sohluma ni, kono ko cohlumi Allah ko ɓuuri ni kaɗo haala. ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha'u nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin. ko ni woni no min kibidiri, ay ko jiiɗa ɗo ko nanɗa ɗo ko, ay ɗeɗo dokke e oɗo nema, ko ni woni no min kibidiri Yuusuf e leydi Misra. Yuusuf yatabawwa'u minha haythu yasha'u, omo jippo e leydi he, omo yaha kala ɗo wela, caggal kay ko ɓittino e ko hamnino e ko muñño fof ɓenni. minen Allah nusibu bi rahmatina man nasha'u, hamin kemna yurmede amen nde, amin kertina nema amen o, amin kemnoya ɗum momin kaaji kala, minen Allah wala nudhi'u ajra al muhsinin, min jeegota ko golle golluɗo golle moƴƴe, ala min jeegota golluɗo golle moƴƴe, kala golluɗo golle moƴƴe yawat kay walla leela, kono min joɓat ɗum ha timma haw yiira gite makko, aha min jeegota ko. e te kadi min kaɗata yobde de, ala yobde ajral musinin wala nudhi'u, ala wona ɗum tan, bal nudha'ifuhu lahu, ay min cowanatɓe ni, kono kadi o haɗani ɗon tan, somin joɓimo e aduna de ha timmi ha feewi ɓaari ko moƴƴinde golle, wona ɗon haadi de, wala ajrul akhiratu khayrun lilladhina amanu wa kanu yattaqun. golle goɗe nen lahara padi, aha golle lahara de ɗen kay ɓuuri golle aduna de, wonande ɓen gomɗimɓe Allah ɓe laati yaɓe ndento dendagal ko Allah haali. joni noon ko ɗo haali ɗo duuɓi kokke hankadi naati, wa dakhalat sinul qahadi wa ashabi ardi kana'an wa sham, hankadi duuɓi kokke ɗi
ƴiwi hankadin ko ɗon tan leydi he wonno joni noon jettoyima leyɗele goɗɗe ɗe gona leydi misra ha yettima wuro to Yuusuf jeeyaɗo woni Kanaan to ba makko e mawni ko en goni ɗo yettoyima toon fami hankadin jomiraɗo wi wa jaa ihwatu Yuusuf ay ɗo duuɓi kokke ɗe jettoyima wuro annabi Yuusuf en to ba makko en to mawni ko en to koreji makko kala hankadin ɓe natti dañde ko ɓe ñaami ɓe nani noon ɓe nani leydi misra ɓen no dokka ñabɓe ɓe pelliti heblade babiraɗo o wi yoɓe jaa leydi misra ɓe jiggoyo ko ñaame waɗa jomiraɗo wi wa jaa ihwatu Yusufa fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun joni kay koreji Yusuf mawniraɓe Yusuf ɓe o jiidi ngari jiggate so wona Bunyamin heddiɓe fof ngari nden yettimaɓe noon wonde laamɗo misra o ene totta ñabɓe e jar muɗum soɓe gaddi halis kamɓe noon duuɓi gahdu jettimaɓe to yettiɓe ɗo hankadin ndeysan kamɓene ɓe jiiɗi yaade ƴeewoyde koɓe ñaami babiraɗo o neliɓe ɓe jeehi ƴeewoyde koɓe ñaami nde wonno yettima annabi Yaqub wonde misra to laamɗo nen toon homo yeeya ñamde wonande kala kato jinde so addi kalis mum o yeeya ɗum joni noon mawniraɓe Yusuf ɓe ngari koɓe 10 aha ndeysa ɓe ngari ɓe naati wuro ngo ɓe gaddi gelori mabɓe ɓe gaddi mana jahori mabɓe ndeysa Yusuf ne dari e nunɗal hakkude yimɓe e hokkude ɗumen ñabɓe e yeeyde ɗumen eno foti yeyrede ni hay goto ɓurnetaki ala woɗi ɓe naati ɓe jetti nde ɓe jetti nde no waji ɓe jiiriɓe ni gowani yirude noon yimɓe aroɓe ɗum waɗi ɓe jeehi ɓe kabroyi Yusuf wi bisimilla yoɓe jettu ɓe jetti fa dakhalu alayhi fa arafahum ɓe naati ɗo Yusuf heɓtini Yusuf wi andiɓe ɓeɗo ko musiba mum ɓe ko mawniraɓe mum ɓe goni ɗo kono wo hum lahu munkiruna kamɓe noon ɓe paati Yusuf ɓe gandani Yusuf la ya'rifunahu li bu'di ahadihim ɓe gandani Yusuf saabu woɗɗude aadi mabɓe saabu ɓe mbayrodiri Yusuf gila no woni cukalel tokosel ɓe wadannu hilakuhu ɓe cikkino wadannahu hilakuhu ɓe cikkimo ni kanko ko mayɗo ɓe cikkuni kanko mayɗo ɓe ganda kadi on moɓe beddoyno moɓe pellinno warde moɓe jeyno ko on wonti ɗo lamɗo hande e kaɓe miijotako ɗum woni fa kallamuhu bila abraniya ɓe kaldi e makko e ɗemgal babiraɓe mabɓe fa qala kal munkiri alayhim o rutti o jattiɓe won o wayno kono mo nanta ɗemgal ngal ni o wi noon o heɓɓiti o wi ma agadamukum biladi holko addi on e leydam he ɓe mbi min gari ko ɓedde komin mana gandanɗa hoorema ñamoy o wi onon kayne wayni to kon wuyɓe ɓe mbi ma'adallah o wi famin ayni antum holto gimmi ɗon onon fa qalu min biladi Kanaan min gimmi ko leydi Kanaan wa abuna Yaqub nabiyallah baabi amen wiyete ko Yaqub on ko annabi Allah Yusuf heɓɓiti wi walahu awladun ghayrukum omo jogui ɓiɓɓe ko wona onon fa qalu na'am ɓe mbi aha kayne woodi kunna 12 min gonno ko 12 fa dhahaba asgharuna fa halaka fil bariyati on ɓurɗo min famɗu onon ɓurɗo famɗude e amen o yeehi to banggue jeeri on halkima toon o maayi toon wa kana habbana ileyhi on noon ɓurno yiɗede amen to baabi amen to wa baga shaqiquhu noon fahata basahu liyatasalla bihi anhu ene heddi noon mo jiiɗi yumma e baaba tokoso on noon babiraɗo nene nangi ɗum ene wafnoro maayɗo mawniraɗo maayɗo fa amara bi inzalihim wa ikramihim Yusuf yamiri yoɓe teddina yoɓe jippine ɓe teddine ndeysan alhamdulillah lefol men ɗimmol ngol ko ɗo haɗata so hawri e welede Allah so Allah hokki en hawrude e altini paaɗo aset paaɗo jaafo ɗon
on saha jokken golle inchallahu taala. Ɗum ɗo ɓernde nde hecciɗe hen no feewi, ɓernde nde hecciɗe hen no feewi ndeysan. Alhamdulillah. Ɗum noon yo Allah newnan en moƴƴere, yo Allah waɗanen suturu, yo Allah yaafo en, yo Allah wonanen o wonda e men, yo Allah dandan e dendagal boneji biriyuji enen e dendagal julɓe kala. Ɗum noon oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Kaliidu Sih. Eɗen darno ɗo darsu meɗen ha Allah hokken hawde kadi aset paɗo inchallahu taala jokken golle. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.